Yesus Kristo ka mempa arwaya kapio japa siro pinu mempe kai pa asansa nempa lokomo ngunu yala selo aloni timi bidu selo ngunu Matthew chapter 4 verse 7 mikakasa. Jesus answered him, "It is also written, do not put the Lord your God to the test." Simitanupa kakako ludo. Jesus mo milutu. Hera hala ketola do nunu tengka la muyo ato nika pinimi hala ludo. Sikso kakako Jesus Kristo mo lo alyam pulye apinamaya si tama pa fasting dute la liyuko setan mo mitengka la Holy City o chagla temple ayo chagla mo milutu no pine nga he no milo soku huyu kaete ne mi pine angel mi potabila la kidi o huchi ni uknempa unetare geknempa la tuke no ke lutu. Jesus Kristo mo setan milulitu ngunu ka dari potao helalu tolado pinimi tengkala mulyayo la. He Jesus Kristo nok pe mo scripture lalin teneluko da Deuteronomy chapter 6 verse 16 mi la mo setan lanantu hopa selora ngoluli melaja tengkarong ka ayo lanan pa ngunu dari potamempe ay cingkin oke. Jesus Kristo netampa na Deuteronomy chapter 6 verse 16 oka verse mi la setan lanan netampa lanan rupa. Pinemi tengkarong kala muyo la selo ngunu ludoke. Selo chika ngunu coronavirus doli puling ila dolio Christian atami pini ludo ato tamo buepa ato haro buepa ngo Christian mampo hang mukima langunu coronavirus ka apong gua sekoda pini milula de make neng pala lukoda Deuteronomy ka 6 ka 16 note clear lutolado Jesus Kristo tarangunum lutu pinemi tengka yayo ka ala lutu no pinem tengka sela ato sego wo gwa sekoda pada pinemi halada make luli o mulanja selo Christian atami ngolunando ngunu heni dasa nem paluko ngunumi authority luni mita pine tato ludoke hopa ngunu government nuna ludo na himitala rui tagla pine nuna ngunum tonse khemete himi rui tagla mulaja heni danya sa selo ngun mulaja Christian atanga tes palidoke ngunu netampa na miu baki atami ichuche ponge apa ayay apa hendi apa da akino ne ngunu seloke miodo alne homlanja ngunu empe ni padasa Christian atansi tando aislo Christian atansi ayado aislo luna sansangkung ko do padasa hopa mulanja pine ka habla pio ya aya adela selo chika lockdown mutola ka dolso TV yami kakami arikala du tampa mobile yami kheli khekala alim kheli la du tampa ho WhatsApp ko amu ama inimia post musi musman malamia mula du tampa pini ka habla pio adela yang unu anyim puriar mula aro puriar mula dusa pini lo yang ko dupa pini lo aro adu ko dupa ho mula je heni dusa luluji mula jam selo pini yang kincho pini ka aro ado kincho amen.